Mareka kgaolo ya bobedi temana ya 13. Pitso ya Levi. Jesu a boela a tloha a ya nqa lewatleng, mme bongata bohle ba ya ho yena, mme a ba ruta. Itse ha a iphetela a bona Levi mora Alfea a dutse pela ntlo ya lekgetho, a re ho yena, ntatele. Yaba Levi o ema a mo latela. Ya re ha Jesu a dutse dijong ntlong ya Levi, ba lekgetho ba bangata le baetsadibi ba dula dijong le Jesu le barutuwa ba hae, hobane batho ba ne ba le bangata, mme ba ne ba mo latela. Ya re ha bangodi le Bafarisi ba mmona a eja le ba lekgetho le baetsadibi, ba re ho barutuwa ba hae, o jellang le ba lekgetho le baetsadibi, o nwellang le bona? Jesu ha a utlwa tseo, a re ho bona, ba phelang hantle ha ba batle ngaka, empa e batlwa ke ba kulang. Ha ke atla ho bitsa ba lokileng, empa e le baetsadibi.